program kuriyagi ngostebani Sheikh Abdullah Jamil ada algon me wahdak ko midani ghazwat rasul sallallahu alaihi wasallam behegotu mige kuri program tawga salgon me waragina ghazwat taka behegotu wahdak ka fawan adi e hanguramutakun libe darusutaka ibrataka behegotu mes algon me wahdakum goswawana hagigatu algon me mi wahak dekkumuge beenuma kiwes mi kantattakun algon me iburen hasiluko ad mi kantattawga e himenifawa iburetta algon men hoduma faho egotan algon menge amalta behetteto masay kurun migotum mi program ga algon men wahaka dakkani ghazwatu rasul sallallahu alaihi wasallam ge ghazwat ko tereng wara muhimmu ghazwat ka behegotum ad ei algon menna nuata muslimunna wara furihama kaamiyabe libegendia hangurame mi program fesma algon danwadani al ustaz Musa Anwar Hassan ad bani muslim hangurama fahoga bay hadisata hingagen gosfawe manaki ahzab hangurama de khandag hangurama kuriga mi gotum mi kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi abdurrahman bin auf dumato jandal ge bani kulabuge mi hunna hangurama fonovi ei hijran hawana har shaba mahu kid rasulullah abdurrahman bin auf ke telefon erhoga bende mafu ke telefon aploga hipe mafu hangurama ga misakun hekun hitima amur korevi adis kida sulla hadis furu korevi ebamihun kalefana kiya mantrikan ada ko finama ebamihun raskefanu ga dari kamudunna kaan balwa gannawash abdurrahman bin auf egamuga mihunna deenak wale mati tindu sonden hunnevi ebamihun islam din qabul kurmu abdurrahman bin auf tadamur bint al-asbaga kaan balwa gannevi ekamana aki ummu abi salama ekana bappa flake ebamihun bodumiha adi raskefanu wesme hama eharo manage hijran hawanaharo shabama ke rasul ali gfano bani sauduge bakrge mihunna hangurama fonovi ke rasul ali ibn abi taliba emenha hangurama fonovi yahudin heteri kam forwa khabar libadagatum ke rasul sallallahu alaihi wasallam ali gfan fonovi divisata mihinga maccha berikona mafaw erashkaruge bekarun regana turkuraba duwal fillewagen daturkuramu gendevi mi daturkurave mati ebamihinga jasusaka dimavi ena suwal kurumu ena dani ebamihunum fonwagen khaybaraka mabuni adi khaybaruga halweringa faratu nasru hoduma kama besmune ekamaga badaluga erashuga kadur ebamihunna dinumuga maccha kama bes mina bunefawe ena lashkaruga mehti bitam me bayan kodina ibani saad bunubge mihun ashkar bank maccha kolli hamala din mi hamalaga bamihun atum fasade ek bakariya inhas chamalli bodaga bani saadaga mi filagen dia adi mi bamihun raisa ki wabr bin ulaim kiya mihe hijre hona ramla mahu abu kurfano nuata zaid bin harisa kama bay riwayat hoge wadi qura fonovi ei fazara ge bek rasulullah sallallahu alaihi wasallam awhar kulma rawa khabali wadagatnu ki rasulullah bamihun gata fonovi abu kur siddiq kama mi rahigo makhtunga bayan kura bafe salma bin al-aqub idala fa timanna ke lefan erga nigutime falisnamad kurma fa ahmen bamihunna hamala dinime abu kurfanos qatlu kore be qatlu kore bi timanna bamigo jamaat efne bamigo terega الزراري وسمنه ابامهم فلاغن فربتو كتري هنگادانتي بيتمن بيرغته تيمن ابامهم ندمال فرمت تك اديتر دونيو كم فشيمه دويتن ان فشم ابامهم مدكوري ابامهم كتريغا انغنكمغا امو قرفا اسمنه مي امو قرفا كي شيطانا يكما مشهور فوا ميه مانكي نباكم سو مينا شيطانا يگتو مشهور فاوني اینا کے صاحب اوہار کل مریبی میکونٹ کا اینا گہل بیتونگے 30 میہن ایین کوری نمس اکملے گے کم شجا لبے 30 میہن قتل وگن دیا می حادثہ صحیح بخاری کا متصحیح مسلم کا بیان کر بافنی میگا دی ہجرائن حبن ہروا کما سریت کرز بن جابر الفہری می ہجرن ہونا ہرو می ہنگا دی حادثہ ade mi kida sulen ba mi hunna amur koro ba fone kalefano ga bakari tabbal hatta mi hunna ga dirunu man adem etanum bakari kirubu mi wasa kalefano amur koro ba fawe mi ba mi ngata de mafo sihat ranglo ro faranglo mun bakari go ikalle ga tul kori ade etanu jamaat ke waga naga ge islam mafo kafir ko ikhtiyar ko ge filagen dia e ba mi fenodo ke rasula vi sahabi mach ber ko fo kras bin al fihri fonovi ade ba mi mach dua korovi allahumma amma alaihim at-tariq wajalha alaihim adyaq min maski فام الله عليهم السبيل مانك من الله سبحانه وتعالى يكلفان دعاء كوربي ميهون ماغو ميهون گليگن ديوما ادي ميهون ماغو ميهون داتيوگن ديوم مچ مي دعاء فلوگ سابون ميهون مي موري ماغو گلي واون بادگن ديا كم ايورين بيان كوربا فادي اي ميهون مي كلفان اي لشکر ميهون اتل مفوگا ميهون كوري كانت تو قصاص بيكما بيان كوربا وقت زاد المادگ سدي صحيح بخاري کا سني بيان كوربا ف ادين اگمن فنگندني احزاب هنگرام خندق هنگرام هنگادي حادثه mi gura ma higadi hadisa made mering madu ikhtilaf fati pa bhori
سيرة مغازي جمهور مدارون أحزاب نوت حندق خنغرام هنغافني هجرين فسنهر شوال مهوغا كما الواقدي بيان كرافاني هجرين فسنهر ذو القيادة مهو أشبي أنغار دهوغا كما ابن سعد بيان كرافاني ما الله سبحانه وتعالى كان رسول دعاء اجاب كروا حزاب بلي كروي هجرين فسنهر ذو القيادة مهوغا اي بددوه كما الزهيريا مالك بن عاصا موسى بن عقبة دالفاني خنغرام هنغافاني هجرين خطرون هرغا كما بكال تفاوت روايات كمي خنغرام هنغادي تاريخ بهغتون فدفاع بوري ಹಂಗುರಾಮ ಹಿಂಗಾದಿಮ ಮೆದರ್ ಸಾಬಂ ಉಣೆ ಬಲ್ಲಾಲೇರುಗ ಬನಿನದಿರ ವಂಹಾಗ ಮೀಹುಂ ಮದೀನಾ ನಿಕುಮೆಗಸ್ ಖೈಬರುಗ ಬಜಂಬೆರಿವಿ ಎಬೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಿತುಗ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಮದು ಫದಿಫಾವ ಹಸದಿರಕಂ ಫರ್ವಾಗೆ ಖಬರುಗ ಬಜನರ್ ಮಫಹು ಎಬೆ ಮೀಹುಂ ಹಿತುಗ ಫರ್ವಾಫಾ ಹಸದ ವೆರಿಕಮುಗೆ ಬದಲ್ ಹಿಫ್ಮ ರೇವಂತ ರವಾಮು ಗೆಂದಿಯ ಮಿಗತುಂ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ದೆಕುಳ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರ್ಮ ಅರಬ ಕಬೀಲಾತ ಕಂ ಹಿಬ್ಬರ್ದಿ ಕಮುಗ ರೇವಂತ ರವಾಮು ತಫಾತ್ ಕಂಕೋಲ್ತಕ ಮೀಹುಂ ಪೊಣವಿ ಮಿನುಬಾ ವಂಸದುಗ ಹಾಸಿಲು ಕುರ್ಮ ಎಬೆ ಮೀಹುಂ ಬಫ್ತೆ ಕುಲವಾಲಿ ಬಫ್ತೆತೌಗ ಹಿಮಿನಿ سلام بن أبي حقيق حوي بن أخطب كنانة بن ربيع بن أبي حقيق حوزة بن قيس الوائلي أدي ابن عمار كياميه مي أفتوك بايورين باميهم مي ريموغا وربود كاميابي هودي إقصادي قطن حصار كريفا قريش وانهاج بس باميهم مي دتي حالة أكويس مي كموغا بايوري أدي هم فدن غطفان وانهاج ميهم بس مي مدينة خيرات نوت مدينة مي تنوس كم هودموغا دهيوت موغا مي هملاغا بايوري أدي منهم بس تفاتو باميهم تفات جماعت में हंगुराम का बयारी कम बयान बेगम बे नूरुल यकीन फी सिर सईद मुरसलीन का बयान को रवाफावे बड़ी नदर वंग है मी हूं बे हूं मदीना बेरकोल निमुम बी मी हूं बरन हिंग हमर जोन कम कसे बे मी हूं इतुगा अबदवस बिकम बदल हिपमु गे रेउंता रावमंदिये मिगतु बे मी हूं जमात के मी हूं मक्का दिया एद मक्का के बडुना बदल को बे मी हूं के रसूल देकुला हंगुराम कुर्मा हिबरदी हिबरग बस्त बनफेशी अदि एकमका එබෑමෙන් හොරියාගතුන්ගේ සහිතරිකන් දේන කමුගා බුඤ්ඤ අදි මිහංගුරාම කුර්මත් ගුරේෂුන්ගේ රොහි කබූල් බස් සෝද මෆ ගත්ෆාන් වංහාගේ මිහුන් ගාත ගොස් ඒ ගබීලාගේ මිහුන් වෙස් හිබරදී කුරේෂුන්හාගේ මිහුන් මුස්ලිමුන්නා කුරා හංගුරාමේ තයාරම් දාවාග මුනේ ඒ මිහුස් මිහංගුරාමගේ බෑරිවාම් බාන වාග මුනේ ගුරේෂුන්හාගේ මිහුන්නා බෑමන තබාවි මිහුන් අබූ සුෆියාන් බුන හර්බගේ වෙරිකමුගේ දශුකා ලෂ්කරේ තයාර කුරි ඒ ලෂ්කරුගේ දිදෝෆලි ඔස්මාන් බින් තල්හා බින් අබී තල්හා අල් අබ්දරි එබෑමිහුන් අදදකි හතරුහාස් එබෑමිහුන් අතුගා තින්ස්තේක අහා පසතේක ජමලොයි ගත්ෆාන් වංහාගේ මිහුන් ඔයනත් බින් හසනුල් ෆිසාසිගේ වරිකමුගා ලෂ්කරේ තයාර කුරි මි ඔයනත් බින් හසනුල් ෆිසාසියකි තංකුලේ කුරීගේ වාහකගේ අගම ඉෂාරා කොෆෝනන් කේ රසූලා ඒනාගේ බකරතම් හොය පුණ්ඩකා මදීනාගේ මේ සරහද්දකුම් බින් දෙබ්බාෆවා මිහෙ බද මානේ කේ රසූලා ඒනාමෙ දවරන් ඔයගාතිරු කන්තත කොෆවා මිහෙනස් මීනස් කේ රසූලා දෙකොළ මිහංගුරාමාගේ බෑවරෙවි අද මීනහක එන්හාස් අස්වාරන් තිබි දෙම් බනු මුරතුගේ මීහුන් අල් හාරිස් බින් ආෆුල් මරීගේ වරිකමුගා හතරහාස් මීහුන් මච්ච එකුලේ ලෂ්කරගයි නුකු බනු අශ්ජා මීහුන් අබූ මසූද් රඛීලාගේ වරිකමුගා නිකු බනු සලීම් මීහුන් නුකුති මේ සුෆියාන් බින් අබ්දුල් ශම්ස් ගේ වරිකමුගා එබෑ මීහුන් අදදකි හයිසතේක මීහුන් බනු වසදගේ මීහුන් නුකුති තොලහත් බින් ඛුවයිලද් අල් අසදීගේ වරිකමුගා හින්කමුන් දුෂ්මනුන්ගේ මුලි ලෂ්කර ජුම්ලකි දිහාස්කම ඉල්මරින් බයන් කරවවා පවේ ලෂ්කරුගේ එම්එස් වරියකි අබූ සුෆියාන් බින් අල් හර්බ් أنا غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم فتوغا أحزاب هنغراما بهيغتم بيان كربا فاوي هنغراما غا بهيغتم مكة غا مشركون واحد كما دي يهودين وقتو غمي مكة غا مشركون بنيه هم كشرم محمد فان دين ور تي بامي هم دين هيوكم بودي එකමක තිය බෑමි හුන් අදි එකමක තිය බෑම තිබි මා හගුකමුගේ එබෑමි හුන් ඉගරාරා බෙහෙගතු සෝතු නිසාගා මා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වහී කරබා ෆවනි අලම් තර ලල්ලසීන උතු නසීබන් මිනල් කිතාබ යුමිනුන බිල් ජිබ්ති wat තාගුති ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا ಮಾನಕಿ ಫೊತುಗ ತೆರೆಂ ಬೈ ಲಿಬಿಗಂಬಾ ಮೀಹುಂ ಕಲೇಫಾನ್ ದೇಕವಡಾ ನುಗನ್ನಮು ತೋಯೆ ಬುದಶಾ ಶೈತಾನಾ ಅಂಗೆ ಬಾಮಿಹುಂ ಇಮಾಂಬೆ ಅದಿ ಕಾಫಿರುನ್ನ ಬಾಮಿಹುಂ ಬುನೆ ಇಮಾಂಬೆ ಗಂತಿಬಿ ಮೀಹುಂ ನವರತಿ ಬಾಮಿಹುಂ ಸೀದಾ ಕಂ ಬುಡೆ ಉಲೈಕ ಲಜಿನ ಲಾನಹುಮುಲ್ಲಾಹು ಮನ್ ಯಲನಿಲ್ಲಾ ಫಲನ್ ತಜಿದ್ ಲಹು ನಸೀರಾ ಮಾನಕಿ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹು ಲಾನ ಲಬ್ಬಾಫವಾ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ಬಾಮಿಹುನ್ನೆ ಫಹೆ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹು ಲಾನ ಲಬ್ಬಾಫವಾ ಮೀಹಾ ನಸ್ರರಿ ಎಹಿವಾನೆ ಮೀಹೆ ಕುನಫೆನೆ ಅಮ್ಲಹum ನಸೀಬುನ್ ಮಿನಲ್ ಮುಲ್ಕಿ ಫೈದಲ್ಲಾ ಯುತೂನ ಅನ್ನಾಸ ನಕೀರಾ ಮಾನಕಿ නුවත වරිකමුගේ තෙරින් බයෙන් එබෑමිහුන ලිබිගම් බනීහෙ එහෙම් වෙජ්ජි හිදෙගා එබෑමිහු මිස්තකුන්න කුඩ මිම්බර වියස් නුදේනේ කුඩ ශකෙන ගොතුගා ගුරසොන්හාගේ මිහු මුෂිකුන්න එබෑමිහුන් දීන යහූදීන්ගේ මදහකියා ඩයුමු බරබොඩ ඔෆරි ලිබිගෙන්දී අදි එබෑමිහුන්ගේ ජෝෂා ෆෝරි ඉතුරුවේ ගෙන්දිය අදි මුස්ලිමුන්නා හඟුරාම කුරුම ඉතුරුන් අසුම් කණ්ඩයලි අදි මි දවතා මෙද එබෑමිහුන්ගේ ඛියාලි ෆල්ක් මුනෆහ මදීනා හමලා දෙම වෙස් එබෑමිහුන් දෙකේ ගොයි ෆාල් කුරි අධි එකමට්ටක දුවස් කණ්ඩලි මිකතු යහූදී වෆ්තු ගත්ෆාන් වංහාගේ අරබින්නහක ඉත්තිෆාග එකුලවාලි ඒ වසනී යහූදී එබසුමේ මේ වසුන් එකුලවාලි උනේ මුස්ලිමුන්නා දෙකොළ මේ ඉත්තිෆාග හිමනේ එම මුහිම් පොයින්ට් එක බලාලාර එකුරි ලෂ්කරුගා හිමනේ ගත්ෆාන් වංහාගේ
ಬಾರು ಅಲೆದಕಿ ಹಹಾಸ್ ಮಿಹುನ್ ಕಮುಗ ಹಮಜಹುನ್ ಅದಿ ಮಿಕಮುಗ ಬದಲೆಗೊತು ಯಹೂದೀನ್ ಗತ್ಫಾನ್ ಗಬೀಲಾಗ ಮಿಹುನ ಖೈಬರುಗೆ ದಂಡುಬಿಂದಕುಂ ಏಹರ್ಲಿವೆ ಹೊರಿಹ ಖದುರೆ ದಿನುಮ ಎಬ್ಬಸ್ಸೆಫಾವೆ ಅಹ್ಜಾಬ್ ಹಂಗುರಾಮ ಬೆಹಗತ ರಹಿಗ ಮಖ್ತುಮ್ಗ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಾಫಾವೆ ಕುರಿನ್ ಕನೆರಫಾವ ಮುದ್ದತುಗ ಅಹ್ಜಾಬ್ ನುವತ ಪಾರ್ಟಿ ತಹಗ ಲಷ್ಕರ್ ಮದೀನಾ ದಿಮಾ ದತರು ಫೆಶಿಯೆ ಮಿಬಾಮಿ ಅಲೆದ ಬಲ್ಯಾರ್ ಮದೀನಾಗ ತಿಬಿ ಅಂಗ್ನುನ್ನ ಕುಡಕುದಿನ್ನ ಮುಸ್ಕುರಿನ್ನ ಎಕೊಲ್ಲುಂಬಸ್ ಲಷ್ಕರುಗ ಅಲೆದ ಎಬ್ಬರೆ ನುವಣ ಮಾಣಿಕೆ ಎಬ್ಬರೆಸ್ ಮಿ ಲಷ್ಕರುಗ ಅಲೆದು ಗಿನೆ ಮಿ ಬಾಬೋ ಲಷ್ಕರ್ ಮದೀನಾ ದಿಮಾ ಫಿರಿಕಕ ಖಬರ್ ಲಿಬಡಾಗತ್ ಕೀತ ರಸೂಲ ಹಂಗುರಾಮ ಕಂದತಕ ಬೆಹಗತು ಅಸ್ಸಾಬುನ್ನ ಮಶ್ವರಾ ಕುರವಿಯೆ ಈ ಮದೀನಾ ದಿಫಾ ಕುರಬಾನ ಗೊತಕ ಬೆಹಗತುನ್ನ ಮಿ ಬದ್ದಲು ಕುರೆಬುಮುಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲ್ ಫಾರಿಸಿ ಹುಷಳುವೆ ಖಿಯಾಲ್ ಅಮಲ್ ಕುರ್ಮ ಮಿ ಬದ್ದಲುಮುಗ ನಿಮ್ಮುನೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿದಾಳುವೆ ಎಮನಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲಾಯ್ ಫಾರಿಸ್ ಕರಾಗ ಆಗುಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಹಿಸಾರು ಕುಡೆ ಜನಮ ಖಂದಗು ಕೊನೆ ಎ ಖಂದಗು ದಿಫಾವುಗ ರಕಾತಿರ್ಕಂ ಹೋದಮೆ ಬಿ ಖಿಯಾಲೆಕೆ ಅರಬಿನ ಮುಳಿ ಆ ಖಿಯಾಲೆ ಎಕಮುಂಕು ಕಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ಖುತ್ತಾ ತಂಫೀಜ್ ಕುರೆ ಮಾಸ್ ಕುರೆವಿ ಮಿಗತುಂ ಖಂದಗು ಕೊನು ಮಸೆಕ ಸಹಾಬಿಂಗ್ ಮದುಗ ಬಸವಾಲೆವಿ ಮಿಗತುಂ ಮುಸ್ಲಿಮನ್ ಕೊಮೆ ದಿಹಬೆ ಕರಕ ಸಾಲಿಸ್ ಮುಶುಗ ಮಗುಂ ಖಂದಗು ಕೊನುಮುಗ ಮಸೆಕ ಬಸವಾಲೆ ಬಾಫಾವಣಿ ಅದ ಖಂದಗು ಹಂಗುರಾಮೇಕಿ ಅಗುಂಡುನ ಎಮ್ಮನ ಸಂಗೇನ್ ಫದೆನ್ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ವರಗ್ಗಿನ ಉಂದಗೂತಕ ವರಗ್ಗಿನ ದತಿತಕೆ ಕುರುಮತ್ ವೇಗಂದಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ಎನ್ನಂವೆಸ್ ಆಖಿರುಗ ನಸ್ರು ಲಿಬೆನಿ ಹಗ್ಗಕಮ ವಾತಿವೆ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ಕೀಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ನಸ್ರು ಲಿಬೆಗಂದಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ಅಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಹಮದ್ ಅದೇ ಅವನು ವಾಕ್ ಫೆಶಮು ಕುಡಕೊ ಕುರಿ ಮೂಸಾಣ್ವರ್ ದಿಕ್ಕಿ ಬೈವಾಹಕೆ ಕುಮಿಸರಕ ನುಕ್ತೆ ಇತರು ಕೊಲ್ಲಾಣ ಅದೇ ಅಜಾಬ್ ಹಂಗುರಾಮ ಹಿಂಗಿ ತಾರೀಖ ಮೆದುಗ ತಫಾತಕೆ ಹುರಿಕಮ ಮೂಸಾಣ್ವರ್ ವಾಕ ಬಯಾನ್ ಕುರೆ ವೀರುಗ ಇಲ್ಮೆರ್ ಬುರ ವಡ ಅನ್ನವಣಿ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮ ಹಿಜ್ರೆ ಹತರುವಣ ಹರುಗ ಹಿಂಕಮ ಬುಣ ಮೀಹುಂ ಅಸು ತಾರೀಖ್ ಗುಣ ಮುಂದಣಿ ಹಿಜ್ರಾಗ ಫಹುಂ ಆ ಮುಹರ್ರಮ್ ಹಂ ಫೆಶ್ಗೆನ್ ಕಮ ವಾತಿಯೆ ಎ ಅಹರು ಎಗೊತಂ ಎ ಬೆಲೆವೆ ಮುಂದಣಿ ಎಹಂ ಜುಮ್ಹೂರ್ ಇಲ್ಮೆರ್ ಉಸೂಲ ಖಿಲಾಫ್ ಗೊತಕೆ ಜುಮ್ಹೂರ್ ಇಲ್ಮೆರ್ ಬಯಾನ್ ಕುರವಣಿ ವಾಕಮ ಇಬ್ನುಲ್ ಕಯ್ಯಿಮ್ ಸಹ ಕುರವಣಿ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮ ಹಿಂಗಾದಿ ಹಿಜ್ರೆ ಫಸ್ವಣ ಹರುಗೆ ಶವ್ವಾಲ್ ಮಹುಗ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ಅಹ್ಜಾಬ್ ಹಂಗುರಾಮೆ ನಂಕಿಯುಣಿ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ ತಫಾತ್ ಪಾಟಿ ತನ್ನುತ ತಫಾತ್ ಕಬೀಲತ ಜಮಾ ಕುಫಾ ವಾತಿಯೆ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ಖಂದಗು ಹಂಗುರಾಮೆ ಕಿಯುಣಿ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ಆಯರು ಮದೀನಾಗ ಉತುರ್ ಫರಾತುಗ ಹುರ್ರತುಲ್ ಶರ್ಕಿಯಾ ಹುರ್ರತುಲ್ ಗರ್ಬಿಯಾ ಹಮೆ ಖಂದಗು ಕೊಣಫಾ ವಾತಿ ಏನ್ ನಿಸ್ಬೆವಾ ಗೊತಶೆ ಹಗೀಗತುಗ ಮದೀನಾಕಿ ತೊಬೇ ಗೊತುಮ ಕಿಲ್ಲಾಯಕೆ ಎಫರಾತುಗ ದಂಡ್ಫಗುತ ದೆನ್ ಫರ್ಬಾತಂ ಅದಿ ಕಿಲ್ಲಾತಕ ಗೆತಂ ಉತುರ್ ಫರಾಯ್ ಹಮೇಕಣಿ ಹಾಮೆ ಎದುಸರು ಗೊಂಡಣಿ ಎಫರಾತುಂ ಮಿ ಖಂದವ್ ಕೊಣೆಫಾ ವಾತಿ ಮಿ ನನ್ ದೇವ್ ಮುಕಮ ಮೆಣಿ ಅಹ್ಜಾಬುಂ ಹಮಲಾದಿನ್ ಫರಾಕಮುಗ ಬೆಲೆವೆಣಿಯು ಸೆಫರಾತ್ರೆ ಮಿ ಫರಾತುಂ ವರ ಬಲಿಕಶಿಕುರೆ ಒತಿ ನುತ ಹಾಮ ಫರಾತೆ ಗೊತುಗೆ ಎ ಫರಾಂಗ್ ಒತಿ ದೆನ್ ಖಂದವ್ ಕೊಣಮ ಇರ್ಷಾದ್ ವಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಫಾರಿಸಿಯೆ ಅದೆ ಮಿವಾತ ಅಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಸುವರುಂ ವೈಬರ್ ಮಿನಲ್ ಜಿಹಾದುನ್ ನಬವಿ ಫಿಲ್ ಮದೀನತುಲ್ ಮುನವ್ವರ ಮಿ ಫತುಗ ವರ ತಫ್ಸೀರ್ ಗೊತೆಗ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆ ವಾಫವೆ ದೆನ್ ಕುರಿನ್ ಮೂಸಾನೋರ್ ವಾಕೆ ಇಶಾರ ಕುರಿ ಅನಿ ನುಕ್ತಾಕಿ ಮಿ ಖಂದವ್ ಕೊಣ್ಣನ್ ದಿಯೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದಿಹೆ ಬೇಕಲಕ ಸಾಲಿಸ್ಮು ಕೊಣ್ಣ ಗೊತಶೆ ಅದೆ ಎ ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಂ ದಿಯರುಗ ಮುಹಾಜಿರುನ ಅನ್ಸಾರುಂ ವೆಸ್ ಬೇಣು ಫುಳುವಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಫಾರಿಸಿ ಎಬಾಮಿ ಹುಣ್ಣ ಐಕುಗ ಯಾದೆ ಮಿ ಗ್ರೂಪ್ ವೇಗೆ නොත බෑබෑ බහාලවිගේ මසේ කොරම් දියක ගලගොන් මෙන්න මීවර රංගලන් එංගෙන් දනි එමියුන්ගේ ජමාතුග සල්මානුල් ෆාරිසි හිමෙනුම කොම්මෙ බේ කලකුස් බේණු ෆුල වඩාන්නේ කොවණි එම්එෆෝන් කීත රසූලා ඒ හල්ලේ ගොතුග හදීස් කරවණි සල්මාන් මින්නා අහ්ලුල් බයිත් සල්මානකි තිමම්මෙන්ගේ තෙරෙම්වා අහ්ලුල් බයිතුන්ගේ තෙරෙම්වා බේකලක ආදේ මිගොත මේ මසෙක්ක හිඟමුන් දිය රස්සා බේකලුන්ගේ ෆරාප්පුළු ಮಸಕ್ಕತುಗ ಅವಳ ಮುಂದಾರುಗೆ ಅಣ್ಣ ವರ್ಬಲಿಕಮ ಬೈಫಾರ ಗಿಣವಗುತು ಮಸೆ ಕೊರೆನ್ ಜಹುಣೀಮ ಮೀ ಕೊಡಕ ಮಡ್ಕೊಲ್ಲವೇ ಗೊಯ್ವುಮ ಮಿಕಹ ಕಂದತ ಎಹಸಾಸ್ ವಾಕಮ್ಗ ಫೆನಿವಡ್ಯಾಂ ಫಿಯಾ ಕೀತ್ ರಸೂಲ ಮಿಫದ ಬಸ್ಫುಳುತ ವಿದಾಳುವೆ ಬೇಕಲುಂಗ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಜೋಶಾ ಫೋರಿ ಇತುರು ಕೊರವಾ ಹೀವಾ ಕೊರವಾಕಮ ವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಇನ್ನಲ್ ಆಯಿಷ ಲಾಖಿರ ಫಗ್ಫಿರ್ ಲಿಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ವಲ್ ಮುಹಾಜಿರ ಹದ್ವಾ ಬಡ್ಕ ರಸ್ಕಲಾಕೋ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮಕಿ ನೋತ ದಿರಿಯು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮಕಿ ಆಖಿರತುಗೆ ದಿರಿಯುಳುಂ ಕಮ್ಗಲ ವಾಫಾಂದೇವೆ ಹದ್ವಾ ಬಡ್ಕ ರಸ್ಕಲಾಕೋ ಅನ್ಸಾರುನ ಮುಹಾಜಿರುನ ಫಾಫುಸ್ಸವಾ ಫಾಂದೇವೆ ಎ ಬೇಕಲುಂ ಎಯಾ ವಿದಿಗೆ ವಿದಾಳುವಾ ಕಮ ವೇ ನಹ್ನು ಲದೀನ ಬಾಯವು ಮುಹಮ್ಮದನ್ ಅಲಲ್ ಜಿಹಾದಿ ಮಾ ಬಕೀನ ಅಬದ ತಿಮ ಬೇಕಲುನಕಿ ಮುಹಮ್ಮದನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯತು ಹಿಪ್ಪೈ ಬೇಕಲುನೆ ಈ ಅಬದು ಸೆಕಲೇಗ್ ಫಾ ನಸ್ಸು ದಿನುಮುಗ ಮಚ್ಚ ಜಿಹಾದು ಕುರುಮುಗ ದೆಮಿತಿಮುಗ ಮಚ್ಚ ಮಿಗೊತುನ್ ದೆಫರಾತುಗ ದೆಮೆದುಗ ಈಮಾಂಕಮ್ಗೆ ಶೂರುತ ಹಗೇಗತುಗ ಬದಲ್ ಕುರಮ್ ದಿಯಕಮ ಇಲ್ಮರಿನ್ ಫಾಹ ಕುರು ಅಫಣಿ ಮೀನ್ ಗಂಗಾದೆನಿ ಎ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಮಸಕ್ಕತುಗ ವಗುತುಗೆ ಸೆ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳುಗ ಉಫೆದೆ ಶೂರುತವುಗ ಈಮಾಂಕಮ್ಗೆ ಮತಿವರಿಕಮ್ಗೆ ವಾಹಕತಂ ಎಕುಲೇಗೆಂದಾಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಮಿವಾಗೊತಕಿ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಮಾಹವಲುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ
ಕುಫ್ರುಗೆ ಶೂರುತ ಗಿನೆಂ algon men hituga ufedigenda kahala gotaka dunyavi khiyaltaka dunyavi waswastaka dunyavi usultan algon menna masakatuge tereng miedu daswamun daakama miwani algon menna ekahala komme wagutaki algon menge faratun deena raddu hamalatake deve wagutake gotuga wefamoti rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina kodde vijiluga ebekalun komme wagutegges mi di mativeri korwena gotaka meduga khiyala fikru bhattwa furema algon menge diriulumoge hayatuge tasawwuru daskoddemun dairu kantatoga algon me abadus visnen jehene algon menge deena nula algon menna ke eveskame nukoreveneka di nudannakama baanama algon men deena behewa haka nudakkani ei algon menna neenge ekan qabul korevijje hagigatuga eme fasehen algon menna kuriya deveni Bukhari ya Muslim gal Barabun Azib gari hun riwafawe ahzab hangurama tayyarutawge terega Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi khandaw konne muga fas ufullawa uluvekama ve egotun ekalek faanuge banufuluga veli hekifas hutte eru ekalek faanu fas ufullamu gendawairu ekalek faanuge arihuga Abdullah ibn Rawahatu mi veli nangawagen veli ufullawa haddawamu mi leng baatuta vidaluwamu gendeviye ege hagegatuga beenumaki mi masakkatuga ituru joshaka forin ufaddume de mitaga algon me mizamanuga algon menge divihinterega befara masay kurar mikiye kala amba faadu wechise nune mi bekalun mi masakkatuga josh gennema vidala fumuri mi bekalunge e josh ufaddume beenu kura basta kiwes e bekala koni bekala kan hewdwa kurun nuwata dimmatiga sabitu we hurman hivwar libefada bahe beenun kurun kan mi algon me mikahala wagutuga faha kuran jehekame admi basfulutaku mi bekalunge hivwar fulu ituru wegende mi gotuga hadwu masakke kurawa khandaw kornevikama faytawga lifa huri muslimun khandaw kormuge bura masakke kuramu diru munafiqun dei muslimunna malamakko furassara kuramu ade min algon men mi engeni huriha waguteggaves rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kanunaki ekori bayekka ebaykanunaki ebbayk anebbayk deke lobiwa bayekka ema mi komme kammes ekama mi em furiham gotuga koreveni ebayge meduga ekori kamen ogen kan algon men mi dehawani Sheikh Ahmad Abdul Karim ade khandagu hanguramaga kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kalun wara awadinati khandagu konnawum wadagennevi iruga munafiqun mi hanguramaga edenologa amal kori gotawe salgon me bajehe balala ade kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina difa kurum gotun khandag konnewuma nimmawa muslimun ekalefane gotan nimma gulige muslimun khandag konumuga masakkatuga waran awadineti uluvum gendevi adi ebekalunge abidarinna ebekalunge diriluma kuraba huriha masakkate du huttawa lawafa hamaykani khandag konumuga masakkata ebekalun huswe wadagen tibbevi evves kala fuhikame warbalikame neti ebekalun emasekke wara shawgorikamaeku kurawam gendevi adi wara muhimmu kamekama dekigen ekan kurawam gendevi den ehnname ebekalun muhimmu kame bodkame geega nota aila mihun ge gata muhimmu kamaku wada ganno jehi wadagen fikama wanama kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun izna hoddawagen hamaykani e beenun jehifwa kame kurawu mattaka ge koda wagut kolka wada gannawa heddevi adi ekame nim wada gatumun emburi anikka ves khanda konumuge masakkata rujove migota muslimun asabe kalun tedweri muslimun amal kurumun diyairuga munafiqunge amal tan huri miya mulin tafatu gotaka ade munafiqun mi hada echeki nota munafiqun mi korakamaki wara muslimunna dekkumattaka khanda konumuge masakkatuga kommeswaraka baaveri wegin ulalafa deterekun gellani kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun iznaves hodumaka nula emburi emihunge ailataka dani ade emihuna hiwani kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ingode nugannawane emihun kudako ekale faana fenila haden gelluni maka mi miedu algon menge mujtamauga kurwe bay ijtimai masekketauga algon men geteremes bay mihun kanko ule goi masekke hingavan dairuga bolit mihun kurmati kudako emburi lafa deterekun anika gellifa egota ehin hadani ennames de miesama muna nifauge kameki algon dannawane egota mi munafiqun khanda konu duwahu muslimun awadneti banduha hunukam matiga tibbawagin e masekke kurawum gendeviruga mifada gotaka emihun amal kuramun diyai emihunge amidani gata diyai kuda irkolega mase kolluma fahuga ade mitaga Allah subhanahu wa ta'ala munafiqunge amalta hori gota adi
mu'minunge amaltan huri goy kirt qur'anuga bayan kurwaafwe munafiqunna emihun ehada makara ehuriya kantateke Allah denawdigen wakama adi emihunna Allahge hadratuga wendenibi azab hurikama mikankam bayan kurwafa ve hadi hama ehemme mu'minunna emihunge tedwerikama ikhlas terikamattaka ta'rif kurwa Allah subhanahu wa ta'ala nur suratuge fasdolas devana ayata adi timwana ayatuga wahi kurwafa إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم مياتك معني مؤمن كمغا واكن كشوري مع الله شا رسولا إيمان في ميهن adi evvumakavva kamegge matiga kalege faanuge arihuga eba mihun waanama e kalege faanuge arihun izna libigen fuma daanden eba mihun nude hamakashorun kalege faanuge arihun iznaya ede mihun eba mihun naki man Allah rasula iman wa mihunne fahe eba mihunge bayk kantakattaka kalege faanuge arihun eba mihun iznaya edijjanama ege terein kalege faanu qastu kurevi mihakan izna devashe adi eba mihun nattaka faafa fussema man Allahuge hadratun kalege faanu ediwada gannawashe hamakashwarum man Allahui faafa fussawa rahim wan taraskalange adi bis Allah wahi kurwafwe la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم مياتك معني تيباميهم جترين إكاكو أنكاكا قوا قوما إفدين رسولا دنوا دنوون تيباميهم جتريغا نلاشي تيباميهم جترين إذن لبو من نتي وانهناوي فلاغن داميهم هما كشورم بان الله دنودگن بي فهي إكلاغ أمر فلا خلاف واميهن بلاي نوتا مصيبات nuata vendeni ve azabin as kurimati vedane kama biruweti wa hushkame ade khanda konnamun diya iruga kit rasula sallallahu alaihi wasallam ashab bekalon khanda konnamuge masekke puluga ulum gendevir munafiqun amal kuri gotaki ei wara huturu gote ade emihun kit rasula sallallahu alaihi wasallam wes nege gota etaga ulela fa ingoda nugannawa gota ekale fana arihun izna hoduma kanula emihun emburi emihunge ailataka emihunge ge diyai muslimun emasekke kurawamun gendevi ehnames Allah subhanahu wa ta'ala huriha ka mola denawadigen wakama adi emihun ekanta kuri gotaki emihun musibata balaya dera gotta kurimati vedafada kamekka angawa emihun ewani inzar kurawafa anekolon mu'minunge tedweri kama ikhlas teri kamattaka Allah subhanahu wa ta'ala mu'minun sanaya madah bayan kurawa adi mu'minun huri ni'mata darumage wahaka mi taga miwani bayan kodde wafa ema insanun kitama baraka Allah ekalange rasula makar hada masay kurikam gavias Allah subhanahu wa ta'ala mola huriha kam denawdigen wakama adi wagutum waguta huriha kam kit rasula sallallahu alaihi wasallam angawa kam min algol minna mi engeni ada den kuriya gendawana al ustaz Musa Anwar ada mi muslimu baran hiwage kamayko khanda kono masekka kuriya gendiya kamuga ke rasulullah sabekuna eko masek kore wage demek ibrahim aswani bayan ko dewafa mugaten sahal bun saadga faraypun bukhari gari wa ko wafa ve ekalefan vedali asabe kale khanda ko neverti mamenti bi ke rasulullah gari ho gaye ahar men khanda negun nege velita uflemandi kondunne ke rasulullah hadis ko vi demek ke rasulullah hadis ko bas fuga wa ka ibrahim isharak pura pem ko bagondo e bas fuga turaka takrar ko araka netim ಅನಸಫಾನ್ ವಿದಾಳಫಾವಕ್ಕೆ ರಸೂಲ ಖಂದ ಕೊನ್ನವತನ ಬಡಗತೆ ಗದ ಫಿನೀಗ ಮುಹಾಜಿರನ ಅನ್ಸಾರೋ ಖಂದ ಕೊನ್ನವ ಮುಗೆಂದಿವಿ ಏರು ಮಸೆ ಕುರ್ಮಟಕ ಅಳುನ್ನೆ ನೆತೆ ಎಬೇಕನು ಬಂಡ ಹವನು ಕಮಾಕ ಬರ್ಬಲೆ ಕಮಾಕ ಸ್ಮಕರ ಮಸೆಕ ಕೊರಬಾತಂ ಫಿನಿ ಬಡಗ ಮುತಿಗೆ ರಸೂಲ ಎಬೇಕರುನ್ನ ಮಿ ಹೇದುವಾ ಫ್ಲೋ ಕೊರವಿಯೆ ಆದ್ಮಿ ವಾಹಕ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬು ಮೆದ್ಕೊಂಡಾಲ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ವಕ್ವೇಲಾನ ಇರಾದ್ ಕುರವಿಯ ಮಾದಮಾರೆ ವೆಸ್ ಮಿ ವಾಹಕಗೆ ನುನಿಮಿ ಒಬ್ಬಯಕು ಬದ್ದಲುಮ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಮು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕುರಿ ನಾಹಿದಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ وسير بي الشيخ الله جميل وفدي اليضة والسلام عليكم